Nagdulunay ka sa nga itipod no biyag ket magulpod tayo iti parabo iti Dios kay so na po tayo mga Jesus. Kaya agyaman na iti tayo amin mo din tata. Masyara iti sakripisyo yo may man dito tapos may sa tayo mga agdayaw agyaman nga iti kini iwag ni Apo Dios do man kapsat nga makipagtagdoy amin kanya. Hallelujah minsan na Apo Dios si tantan dalangan kanayon iti biyag ni kaya kami Apo ti kinadalangan kanayon. Apo gyaman kami di managayat mo Apo Diyos di kinaasin nga saan nga kurang Apo laglapusanan nga asin Apo may laglapon si Dibiyag ni at dami man din Apo dito itap na presyanan lakakan namin ni Dibiyag ni gapot ay sa mo amin na nakasapulan ni nga may pakay Dibiyag kaya manak na Apo Diyos dahil nga kinasirigin na ito kanyang kata tapno balin na tiyag ministro magtuloy ka na hindi nga napapatagan anak mo sigala Apo di pagdirendaran ni katagyaman kami Apo Diyos di parabor mo iso ni Apo Jesus nga kapukinbuanan na pasa nga na para mapini Apo nga ramin iti tiyaw no kat ekspektaran mi Apo Diyos itinaptan na labing iti di manen nga kimumi iti manakay palasap na giti sa pang Apo Diyos sagyaman lang di pa nangaramat mo manen kanyang kata kasi di pa nakabalin nga nagapukin ka awan kanyang Apo no digat amin din ka gyaman lang Apo di pa nakabindisyon malikot di ko bingan ng galat tinatanan iti biging ka di amin na pangadayaw pinatalo in Jesus name tunggal may sa kuna naman iti amen. Mabalik kayo magtugaw praise God anyan na nagtragsak eh nagkimbag manan kakapsat nga dadayo manan ngagmay may isa nga sungag nagdayaw babae iti manan panang sugimat kadagiti sa niya Apo Diyos namang tatitigyan sa maragagsakan na po na iti dayo dito pasat kayo amin iti nga ministry kaya ito niya Apo Diyos ibaligi ka na tayo amin tapos mabalin ng tayo iti aglago babae kadagiti nga sa una so awan iti kasayatan nga rami ng tayo kapsa iti tuloy iti pamati iti Diyos katintag na kada tayo iti pa nakabalin nga biyag nga kas makayayo kitwana so nagiti kakapsat iso nga darigiti sa iti Diyos nga mapalagip ka na tayo tapno isuro na kas mo tayo magbiyag nga nananay nga tikad iti pamati iti Diyos kintag na aminan nga magkalidad iti pamati iti rita iti Apo iti mapatpadayawan iti biyag tayo tanda nga kanayon iti baligi iti biyag jakan tani brother tatay duman bay adda dagiti ladingit nga kaputa inter mo iti biyag mo talan mo iti Apo iti biyag mo adda kalata makanayon iti nasaya nga kasasaan agrag po kamanan agragsak kamanan agplano kamanan kaputa inagimbag nga ima iti Dios iti mangidag ay kada tayo man kanayon amen. Praise God basa natin man garo diti sa una Apo Dios si libro iti Romans chapter 5 verse 17 kuno na dito For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. So gaputi pa naglabsing iti may nga tao, ngay suni Adan, tutukuyin na dito hindi papatay at nagari, itintiro malubog. Kaya kastamat nga gapu iti kinalintag ni Jesus Christ, nagunpod tayo, taglatlapusanan nga parabor, kaya it is sabon gift of righteousness. Iti nga sanot iti kinalintag, nagunpod tayo, babaen kay Kristo Jesus. So gapu, ginalpas ni naramid ni Jesus Christ, gapu ti panamati tayo, inawat tayo ni Apo Jesus, kas Apo kinong isarakan tayo, nagunpod tayo iti kinalintag. Ni Kristo Jesus kanalintag, nagkalanan ka na tayo, isuma nalintag tayo. So kung man Apo Diyos agyaman na, iti parabor mo iso ni Jesus Christ. Kapukin ko na, nagbali na po nga nalintag. Praise God. Ni Kristo galing kakapsa. Nga, nakagungkudan tayo ng iti ba ko na kinalintag. Yaglat na po sana nga parabor, abundance of grace, and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. So gapulang kini Jesus Christ. Kitapsang awalan niti sa balik. Acts chapter 4 verse 12, for there is none other name giving among men whereby we must be saved. Kini Kristo Jesus nagbalit yung nalintag. So gapuna nga nagungkod tayo man. Hindi mo ko na nga panakisalakan kinibiyag ko. Basahan tayo may sa kasulat. Ilibro iti Romans chapter 3 verse 24. So tungtungbuhok lang dito yung kakabsak no kasano nga datayo kat nalintag. Masapol nga amu tayo nga datayo kat righteousness iti matang ni Apo Diyos. Nalintag tayo kakabsak. Iti matang ni Apo Diyos gapulaan kay ni Jesus Christ.
Nugapo kini Adan, nagbalin tayo nga nagbasol amin, kung awan iti nakarami mo kabasol, gapo kini Adan, nagari iti basol, nagari iti papatay. So iti main suspect, no apay na ti tao kat matay, kat gapo iti basol, gapo reta, iti kini Adan. Gapo na, Romans chapter 5 verse 17, gapuman kini Jesus Christ, ngay sumanalintag, nagarimot ka na tayo, iti kinalintag. Kat adda ka na tayo, isagot, iti kinalintag. Kat kunan na rito idinto na tayo na nagbasol tayo gamin, natataw sa gapukin ni Jesus Christ. Yet God freely and graciously declares that we are righteous. So, idiklara iti Diyos na tayo at nalintag kakabsa. Gapot inawat tayo ni Jesus Christ, idiklara iti Diyos mismo na tayo at nalintag. Kaya kuno na, He did this through Christ Jesus. So, babalan ni Jesus Christ, inaramit ni Apo Diyos nita, inpaay ni Jesus, ni Apo Diyos kakabsa ni Jesus Christ. Nga, anya, mansubot, kadagiti basbasol kayo. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. So, ni Jesus Christ, tinangsubot, kadagiti basbasol tayo. Ni Jesus Christ, tinangaon, kadagiti basbasol tayo, at gapo tayo, nawat tayo ni Kristo, itibiyag tayo, adaman tayo ni Diyos, nga manginig-deklara, yet God freely and graciously declares that we are righteous. Nalintag tayo. Iti mata ko niya ako Diyos, kapo kini Kristo Jesus. Kaya nung nalintag ka, sigurado nga naisalanan ka. So saan ka balin nga nalintag, kapo iti kinaimbag mo, kapo iti kababalang, kimabalin ang aramidan, hagka nga nagbalin nga nalintag, kapukin ka. Ilang wagas nga titao at nagbalin nga nalintag, kat kapo kini Kristo Jesus. Kat kapo ta inawat mo ni Kristo Jesus, itibiyag mo, idikdeklara iti Diyos, nga sikatatan kat nalintag. Sunod nalintag ka ganon, mapatao din kin ka. Dagiti nalintag nga aramid, dagiti aminin, nga pagayatan ni Apo Diyos. So ano, ang mas daon na pa'y nadan ka di ayat tarigagay, nga magpadayaw kin ni Apo Diyos, nga makitipon ka dagiti ka kakapsa, gaputa addakin ka, iti kinalintag. So ano hamo tayatan ti makigimong, amirisan awanin kin ka ti kinalintag, awanin kin ka ni Kristo. So nadating ka ni Kristo, ingganang addating ka ni Kristo, kaya't mula ta na makitipon nga agdayaw kinkuana, gapot addating ka, iti kinalintag. So nga, pagpalinadan tayo, iti mapuna nga kinalintag. Tapos iti Biblia, no anya iti pangpangunam, Matthew chapter 6, no anya iti pangpangunam, iti aldaw ti panagigimong, isu di jay iti Diyos mo. Ngayon, no addating ka ni Kristo, mapatawad kin ka ti kinalintag, makitipon ka nga iti kakapsa, kaya't itantangkot tayo, idaydayaw tayo ni Apo Diyos, apay gamin, nalintag tayo. Tanda ka na tayo ni Kristo. So sa ating mga imay dito, tagdayo kinaapot at magbalit tayo na lintad, nudikat kapot ay nawat tayo ni Kristo, itibiyag tayo, iso na ito ibang patawad ka na tayo, iti kinalintag nga aramin, iso nga tayo dito'y, nga man padpadayaw kinaampo Diyos. Iso nga yung ganang addaking ka, tiuwaw kinbisin na agdayaw kinaampo Diyos, amirisan, addaking ka ni Kristo, nga nagpatawad iti kinalintag. Ngayon ko nang agoray pa lang, tagapay lang ilakadang nga dagat at tangang Domingo. Agoray pa lang, tagapay lang tindak na sigasyon ni Jen. Agoray pa lang, tindak pa lang kita ang diyan. Dati nga pa nagigimong. Di ba na makaawat ni Apo Diyos? Kaya nga sa uwan, awanan kin ka, dyan kinalintag. Amirisan, awanan kin ka. Kasaan nga dyan pagayatan ni Apo Diyos ni pangpangrunam, patunan na dyan Matthew chapter 6, no anyatin pangpangrunam, iti daw ti pa nagigimong, isu di jayan, iti Diyos mo. Ngayon, kung na di Diyos na tayo manangawat, kina Apo Isus, idikdiklara. Di Diyos tinakibag, kadamag dito'y handa ka nga, i-judge na dagos ni Apo Diyos. Adalatakin ka ti waya-waya, magsubli. Imatang ni Apo Diyos. Kung natin Diyos lagi ito, may tumunang ayat mo. Inggan na nga, dati biyag mo, tinati nga rabaw, tinaganda, dati gundaway mo. Gusto nga ko natin Diyos, agbiro ka ta, makasara ka pa. Agdawat ka ta, makaawat ka pa. Agtutok ka ta, bayunukutan ka pa. Agbiro ka ta, masara ka pa. Dito nga sa upin ni Apo, kadungtong ti aldaw, dito sa upin Diyos kita close, dito bibya, kahit saan mo ito ng matungpungan. Ngayon ko natin Diyos, tatang panawin, nadapay na piti. Biyag tayo, nalintag tayo, kahit adang, kada tayo ini Diyos. Dikdeklara iti Diyos nga nalintag tayo, kapunta adda kada tayo ni Kristo. 25, basahin tayo may kakapsa. For God presented Jesus. So, ni Jesus ng tanga talaga, tinakasentruan iti biyang tayo. Paulit-ulit, kanagiti sa uni Apo Diyos. Iti Diyos nga naman so iswamin nga adda. Kuna nga, God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. So, dagiti kang tao ko na ti Diyos, kaya agbalinda nga nalintag, iti imatang na. When they believe
that Jesus sacrificed His life. Mamati kayo balikan ni Jesus Christ in sakripisyo na tibiyag na? Numamati kayo nga ni Jesus Christ in sakripisyo na tibiyag na, in bukbuk na, itidala na, una iti Diyos. People are made right with God when they believe. Numamati ka, idikdeklara ni Diyos na nagbalinkan nga nalintag. Nagbalinkan nga nasantuan, iti matang ni Apo Diyos. So tata na lamang kausap. Kapag tinawag tayo ni Apo Jesus, nasantuan tayo aminan. Amen? Anyaman iti nagkapuya, anyaman iti nagbasulam, iti napalabas. Luman iti napalabas, ano iti nagkamalyang. Luman si katataway, adu iti linabsing mo, iti Apo, lutata. Manen kakapsa, itata. Umita ka iti naitinga sa uwi ni Diyos. Siya ayat ni Diyos na magidikdeklara ka, numamati ka, nagtalinad ka, iti naitinga pamati na ni Jesus Christ, indaton na itibiyag na. Gaputa dya pa nang idaton ni Jesus Christ, itibiyag na ka na tayo, kat isulang dahil iwagas na naaon tayo, malikot pilutot iti baso. Kaputi pa naglabsing ni Adan, nagari iti basol, na isu iti ramot, isu iti main suspect, no apay nga titao kat matay. Gapu iti basol, gapu kini Adan, ngam gapu kini Kristo Jesus na nalintag. Siputan nyo, ni Kristo Jesus lagang na nalintag. Isu na lang iti wagas na nagbalit tayo nalintag. Tapi na-start tayo ni Jesus Christ, bibiyang tayo, nagbalit tayo na nalintag, iti matang ni Apo Diyos. Amen? Awan na di sa balik, i Diyos kinpainan ni Apo Jesus na daton para iti baso. Kaya dagiti tatawang balindaw na nalintag, iti matang iti Diyos. Baka iti panamati daw, na ni Apo Jesus kitindato na tibiyag na, kaya iparupok na, itidara na. So tatan, nagbaling na yun na nalintag. So kung na yung nalintag at nga tao, kapukin ni Kristo Jesus. Praise God. So katakakapsat, nalintag tayo na tao, ang bibiyag tayo, garudan tatang na nasanpan. Itatang mismo, nuhan mo ay nawawat ni Jesus Christ, kung sila nagbibiyag ka, di kinadakas ka pa nagbibiyag ka, no tatawatan ni Jesus Christ, ibibiyag mo tatang na nangagam, tatay, dikdeklara ni Diyos na lintag ka, tatang na tao. So manipod tatak, agpapan iti mapasungan, ekspektaran, dagiti nagatado, na blessing iti biyag mo. So kaya iti Diyos na, taliran kita, iti kapanunutan na sika, nalintag, pati kabusol, isagsik na iti kapanunutan na sika, at nagbasol ka, sika at ano dagiti nagkamalyang. Ngamiti ka nito nawat mo ni Apo Jesus, kung na iti bigla, nagbalintag na nalintag na tao. So tataga po ta nalintag ka, garutan na tao. Sumayaat mo nga sumayaat iti biyag mo. Kaunan na, kung iti Biblia, di Proverbs chapter 4, the path of the righteous gets brighter and brighter. Sumayaat nga sumayaatan, iti mapunang nga biyag mo. So iti paginadalan tayo gurod, patat, sa kat may papan, iti sumaruno, kat na imbag. Kaunan na, tidalan din nalintag, kat umiimbag, nga umiimbag. Nung nalintag ka, nalintag din, tagapadaan natin ni Kristo, kaputa nalintag ka na na, sumayaat nga sumayaat, iti biyag mo. So dahil natin, adalan tayo na ta, at kahit kung mag-focus tayo amin, i-focus tayo lang iti mata tayo dito isang dinggad tayo na nanay na gito'y, kaputan to saan tayo maawat ang gito'y, gumundaway iti kapuso ka na tayo. Una iti Diyos, nalintag tayo ng katao. So di pag inadalan tayo gurod, kahit may papan, iti sumarunong, kahit naging imbagan. Naglaka kapsa, iti makontento, noan niya iti agda, kada tayo. Ito makita tayo iti bendisyon. Iti makita tayo iti pabor. Iti Diyos ket inayaywanan na tayo, in-promote na tayo, linukatan na dagiti ruangan iti bendisyon. Pagarop tayo ket nakita tayo iti kay imbagan nga aldaw tayo. Ngem saan ka kapsa? Iti Diyos ket saan na pay nga ipakita iti physical nga matam. Iti kadakkelan nga baligi tinapalabas nga aldaw mo. Wala pa iso, adan diti espiritu tayo amin, ngam diti physical na matam, saan pa'y kayo nakita ti Diyos, ti kadaktalan nga baligi, ginapalabas ka lang mo. So ti kadaktalan nga baligi, kat awan tinapalabas, ludi kat adda, iti sumaruno. Ti naiimbag kat awan tinapalabas, ludi kat adda, iti sumaruno. Tako na ti Biblia, ti dalang tinalitag at lumawag ka mo. Wala pa iso, adan amin. Ang tandaan natin dito, tandaan amin ang diti espiritu tayo. Basahan mo na kapsat niya, 2 Peter chapter 1 verse 3, kung na dito. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. So naitudin ka na sa'yo. Amin. Kakasapunan tayo may pag-ibig. At dahil nito yan kuna iti Biblia, tindalan tinalitag,
Basahin man tayo kakabsat, di Proverbs chapter 4 verse 18. Pagbaga na dito ay Proverbs chapter 4 verse 18, but the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. So the path of the righteous gets brighter and brighter. Lumawag ang lumawag. Dahil kakabsat, idiklara iti Diyos. Nalintag tayo, iti matang ti Diyos. So nagbalin tayo nga nalintag. Sumayaat ka sumayaat, mutan iti gat tayo. Lumawag na lumawag, pumintas na pumintas. Naimbag, nagbalin na naimbag. So noon niya, iti inkabil iti Diyos ti masakbayang ket mas naimbag. Amen? Naimbag, kung iti Diyos, naimbag saan mo ko na ay awan sa mo ito ng tinamnama, awan sa mo ito ng iti masakbayak. Nga muna iti Diyos, naimbag, iti inkabil iti Diyos, iti masakbayang. Inkabil na iti naimbag, iti masakbayang. Naimbag ng iti anyaman nga banag, iti napalabas. So noon niya, iti naimbag, iti napalabas na daw mo, at dabay iti naimbag. So ano ba yung nakita, di ka iimbagan iti biyag mo? So bayat na bibiyag ka, kung natin Diyos punatan na ka, tinapawag mo pa nagbiyag, kat makikita mo dagiti na imbag, apay kami nalintag ka, kat kung natin Diyos, di dalang tinalintag ka, imbag, na imbag. So expectaral, bayat na bibiyag ka, imbag. So saan ka tutugaw lang tayo ng mga ay tibagin, awan sa tinamnama ko, apay ngayon na bayag, at magtali na makigimgimong biyag mo tayo, mas masenso, apay ngayon, tapos tinutlatan ni biyag ko, nga panunutan, hindi mo natin Diyos. Una na imbag, iti sumarunong mawasama kiti biyag mo. So naimbag, nga iti napataas. Nga siputan na ito sa pinay. Nga nung minsan, sakbay na makita iti lawag, aglabas ka pa isip. Sakbay na makita tayo, iti kinawadwad, aglabas tayo pa iti kinakira. Jarik na tayo, handa ka kaya deta. Deta ba't saan na kaya i-jarik na? Ako nang, apay na nagkapo iti pagsapula, apay na nilugunak deta na tao, apay na nag-broke na, nabasted na, apay na nagpaay na, apay na nagsakit na, apay na nagsama kanya, dahil tingasan may parbon na kasasaan. Ngam gaputa yung talag mo, iti biyag mo iti Diyos. Amin na kita, nagpasat iti plano iti Diyos. So ti Diyos, inkabil na ka, manipod iti lawag, ingana iti narawlawag. Inkabil na ka, manipod iti dayaw, ingana iti dayaw, manipod tinaimbag, ingana tinaimbag. So no saan ngayon palubos iti Diyos, na mabrok ka, mabasted ka, mapakay ka, no saan ngayon palubos iti Diyos ka, agsakit ka, no mapasamag ka, iti saan na may parabang na kasasaan, kung na saan ka magbalik, kasi pinagpagsuhan iti Diyos, king ka magbalik. Saan mo nga magulod dyan ang pintas nga masakbayan na insagana ni Apo Diyos? Siputan nyo, saan nga kaya? Dahil tingarik na tayo, iti proses. Ang aramidan tayo, kinaimbag ng danas mo tinapasama. At overtime tayo magtrabaho, o mo makita kong masensuan tayo. Ngam gapo ka kapsat. Tayo talag tayo, itibiyag tayo kini Apo Diyos. Amin nga banag, kat agbanag nga naimbag. Agbanag nga nasayaan, iti pagbanagan, itibiyag tayo kapsat. So nagbayang, nga panunudan, nga itidalan, itinalintag, kat lumawag, palumawag. Pumintas na pumintas. Sumayaat na sumayaat. So saan tayo kay palubos? Nga lumbay ka tayo, hindi ka panunutan na una na awanan. Awanan hindi masinsuang, awanan, hindi pumintasan, hindi tiyak. Saan tayo kay palubos? Nga sumrad na kita, hindi panunod tayo yung kinulubos. Amo yun ang apay na makaturturog ka kami nung nandigan sa kuti Diyos. Kaya ta kami nahan mo nga maawatan nga sika. Kat pumintas na pumintas, itibiyag mo tako ay iti bagim tako sigilatan. Palubusan natan ni Apo. Na iti pagayatan ni Apo Diyos. Nga nakafocus ka iti sa uiti Diyos. Nga kuna na sumayaat ka sumayaat itibiyag mo. So focus tayo iti sa uiti Diyos. Kuna ti Diyos sumayaat itibiyag mo. Kapag ko mga yung makatulog at kuna ti Diyos na sumayaat itibiyag ko. Di saan ko maawatan nga di saan ko mamag no makatulog ang itinitoy. Nga ibagbagay iti Diyos kanya. So nga, tandaan nyo nito nagmahit natin ibagbagay iti Diyos kakapsat. Nga sumayaat itibiyag tayo. Gaputayin kanina na adda iti napinpintas na mapasama itibiyag tayo. So naman pa ito'y rin natin yung kakapsat kat saan na kaya iti proseso na uri aramidan tayo iti amin ang kabalan tayo ang kawan natin kita na umasensuan tayo. Ipanunod ko na naman tayo pintalan ay ayan na awanan natin masakbayan, awanan natin sumayaatan iti biyag mo, awanan natin ang namang ngayon mo natin Diyos, saan ka kung mga mamati ka na kita na kinulbud. Dahil nga pa naka-broke, pa naka-busted, pa naka-pakay, dahil nga pa nagsakit, dahil nga saan nga may parbang nga kasasaan iti biyag.
Kat saan na nga pinasardan, iti nagpintas nga masakbayan mo sa gana ti Diyos. Saan na nga pinasardan, iti plano, iti Diyos kin ka, no di kat isu, iti mangisagpat kin ka, o mangikabil kin ka, iti kasasaad ka at daan pabor, nga saan mo ba nga nakita, iti physical nga mata. Kung na pa isu, kung na iti Diyos at naging kaamin, kaya kung na ti Biblia, tidalang tilalintag at lumapagaluwag. So saan mo ba nga nakita, iti physical nga matang, iti naiimbag, iti sumarunong. Di na palabas awan pa ijay, iti naiimbag. Adda iti sumarunong, iti makuna nga naiimbag. So dahil nga relasyon mo, asaan na ipatungkad. Ti Diyos ang muna areta, kaya't mapasama. Saan na surprise kin pala. Nalpas na ngayon sa gana, iti nasayaan nga tao, nga para kin ka. So dahil nga kayat mo, nga saan na ipatungkad, dahil dapat saan nga iso tinang pasarden. Saan nga iso tinang pasarden, iti plano iti Diyos kin ka. Saan nga iso tinang pasarden kin ka, no di kat iso ti aramatan iti Diyos, nga mangisagpat kin ka, iti baro matupad ti masakbayan. Kat saan ka na nga rumuar, nga kasla iti dati, no di kat agbalin ka may nga napigpigsa, nabilbilit, ken narang-narang ay. So agtalit tayo iti sa iti Diyos. Pumintas, iti biyag tayo. Amen? Ekspektaran tayo. Di sumarunong ang daw at napinpintas. Inbagay ti Diyos, napinpintas. Sigurado nga napinpintas. Noon na ti Diyos na napinpintas, ang nagsubli ka niya ng ubaw. Puminpintas. Sumaysayat, na imbag kagbalin. Nga na-imbag iti biyag tayo. Numuwanan ka, ekspektaran ti kinawadwad nga pakumay. Noowanan kas tangawan, makikita ng awanan na ti kinabigsa, ekspektaran tinawadwadwad nga kinabigsa nga pakumay. Maadaan ka ti kinabigsa, saan mo pa nga nakita iti physical nga matang. Kas dyan kakapsat, iti bagpura iti Diyos. Noowanan ka ti pagsakulan, ekspektaran tayo tinawadwadwad nga pakumay. Pabor kat pakumay. Nasaysaya nga baligi kat paumay. So nung nagbaligi ka, ekspektaran at dati nasaysaya nga baligi nga umay ka, kaputa si ka at nalintag ka, tanda ni Kristo, penga. Iti Diyos, in regalo na ni Jesus Christ. In deklara ni Diyos nga natayo ka talintag. Kaya kung na ti Diyos, tidalang tinalintag, sumayaat nga sumayaat. So tatan, may deklara tayo nga sumayaat, ibyan tayo, kaputa nalintag tayo. Amen? Dahil di ka hakuha mo idinig ito nga panuway. Tapi amu, agarami na piti adungan na imbag, lukanayin na mga kiki mong aramidat amin nga pagayatan ni Apo Diyos. Ngayon ako amu, ginarami di Jesus Christ, awan gayang banag na rin dyan. Tani Jesus Christ ng gayang iti intag iti Diyos, nga wagas nagbalint yung nalintag, kaya isumat iti wagas nga kaya tayong aramidat iti kinalintag. So kaya tayong umay dito nga nagigimong kaputan ni Jesus Christ. Ngayon nawan ni Jesus Christ kika, ibagat kika, pilipilitan lang ito umay dito eh. Kakaasi ka lang o umay dito eh. Mabagbag ka lang dito eh. Mabarparigat lang iti panunod mo. Adat mangag mo, agwagtan kan. Kaya mo, agribildi niya panunod mo. Tila-tila ko lang nito lang sa tawan ni Kristo King. Ngayon magda ni Kristo King ka, unay ti Diyos. Dahil tao nga matagtog nga. Tayo kaya na. At isu, ti kinasirip at dating kwa na ni Kristo. Tinasirip na tao, tayo kaya na matagtog nga. Pati sa ti Diyos, pakasursurwan, pakatinggaran, pakababalawan, kaya pakadalan ti kinalintag. Magbalin tayo mga tao nga nataknang, nanakman, tinananay mga kayayo, iti matang niya Apo Diyos. Kaya tayo, nalintag tayo, kaputan ni Kristo Jesus, at dada tayo, nagkaputan tayo na ito, tinetala pang mati, saan tayo lang rumor na kasi dati, kundi kat agbalin tayo nga nagpigpigsa, nagbilbilog, kaya narang-rangay. Iti ka rin ti Diyos, agbalin tayo nga narang-rangay, amen? Nakawan ti balay mo tata, ekspektaran ti sa marunong magdawa balay mo. Nakawan ti dagan tata, ekspektaran ti sa marunong magdawa-adaan ka ti dagan. Anyaman iti awan ti tata, ekspektaran ti sa marunong magdawa-ada. Tako na iti Diyos, pumintas nga, pumintas. Iti biyag tayo. Amen? So agad po tayo, manipod iti sa uti Diyos. Sumayaat ka, sumayaat, iti biyag tayo. Pabalin nga marigrigata ka tata, iti financial, kinumpurmi dito iti, kanigid ka naman, pag-aram na niya, titid mo ka nagid anak mo. Nga po na ni Diyos, di sumarunong aldaw na imimpak, agapit ka na di ka mapapay. So adan tumatalan, nagiging tumatalan nga imulmunang, kat apitan na tayo, po na ni Diyos, di sumarunong aldaw, kat na imimpak. So sa ating mga bandog, magaramit din iba. Sa ating mga bandog, nagtalina di pamati. Sa ating mga bandog, nagtalina di tinay sa uti Diyos. Nga mang dundunag na nagiti ka sa uti Diyos, kapunan ni Diyos, na imimba, iti sumarunong aldaw, iti biyag. Mabalin nga namin, ano nakangalino ko? Kuna ti Diyos, agbalin nga rin imba. Muna po kawan ka ti doble, at mismo ang Bible ka. Ngayon, tandaan na tayo. Duwan sa kalinukatan na tayo ni Apo Diyos, anyaman nito nga nakabalunan tayo. Kuna ti Diyos, di ka nagpasalan. Tapakatat
dakdakisan di mo kasama kita. So once entered mo tibiyag mo kini Kristo, entered mo itibiyag mo kanya. Isunalatan. Pagtalino idam nito. Nalindog ka na tao kapag dagdakin ka ni Kristo, sumaya itibiyag mo. Saan mo nga palubusan ni Jesus Christ itibiyag mo? Ano nga palubusan ni Kristo nga kumanaw kinda? Aluwanas nga surutong iti kayat iti kalasag mo, kumanaw ni Kristo kinda. So dahil lang itiwagas nga ano nga palubusan ni Jesus Christ nga kumanaw kinda, ang talinod ka nga mga presya iti Diyos, itinibog na ni Kristo Jesus at datin ka. Takno ang talinod mo iti kinalintad. Kaya mo maramidan, iti amin na kinalintad, iti biyag mo. So, numauwanan ka, ekspektaran nga at iti naimimbag, iti sumarano. Sa awan iti naimimbag, tinapalabas, iti naimimbag ka tada iti sumarano. Ada istorya ka kapsat na iti libro iti John chapter 2. May bukan kini Apo Isus. Di Apo Isus kat ada iti kasaran iti Galilee. Isunagat na imbitaran iti na itakasuran. Kaya dadami ni Jai kada iti disipulo na. Dahil ka panagrambak, nagdaktal, napanagrambak reto. Kung mariyokot, dagiti tao. Iti agdamagat agkaramayat. Ingana nga na busanda iti arak. Di mama ni Apo Isus ni ni Mary ket imasibikin ko na at ni bagana may papan iti problema. Ni Apo Isus ket sana pay nga naramit ni milagro iti mako na nga publiko. Ngem ni Mary nga mama ni Apo Isus ket amuna nga dati ni isang sangayan may papan kini Apo Isus ket kuna ni Mary kada giti adipon ni Apo Isus nga aramiden yo amin nga bagana kada kayo aramiden yo. So aday iti inang aburnay na aglaon iti 30 nga galon iti kadamay sa burnay. Kag kuna ni Apo Isus ka pununda dagiti burnay iti danon. Ket idi na punno da amin rinamananda iti danon. Ket adtoy nagbalid nga imbag nga arak. Siputan niyo di kuna na iti John chapter 2. Gadya jaarak na inaramid ni Apo Isus ket na imbag nga arak. Jaarak na ininumda na inmun una ket dakas na arak. Ngem jay naramid ni Apo Isus ket na imbag nga arak. Jay arak ngayon muna ngayon nunungdam kat napait nga arak. Ngam jay arak ngayon naramid ni Apo Isus kat nasamhit nga arak. So ang mga mabalin na muna mabalin gamit yung minum di arak ta. Ni Apo Isus kat nagaramid di arak. Ngam jay arak ngayon muna ngayon nunungdam kat makabartag nga arak. Ngam jay arak ngayon naramid ni Apo Isus kat naimbag nga arak. Saan nga makabartag nga arak? Kaputa jay muna nga arak ngayon nunungdam kat dakas nga arak. So siputan nyo inaramid ni Diyos. No saan da nga awanan iti arak. No saan da awanan na yan, anda kada kwada, saan da umaan kita, iti kasayaatan nga arak. So ti Diyos insagana na para ka, iti na yung ibang para ti sumaruno. Mabalin nga mauawanan ka ti pigsa, mauawanan ka ti pagsapulan, mauawanan ka ti pausar. Ngayang gaputin talan mo, iti biyag mo kini Apo Diyos. Anda ka iti nasayaan nga kasasaan. So ito naman kin ka ti kasasaan nga awan iti makita nga pamuspusan, di tamat nga ti Diyos, mga ramid iti pamuspusan. Ket saan na kalaan nga tulungan nga makalook up. Nudigan, ikabil na kapay, iti kasasaad nga naimbag. Gaputa ti Diyos insagana na para king ka, iti naimbag, para iti sumarunong. Naimbag nga kasasaad, naimbag nga pagsapulan, naimbag nga relasyon, puro naimbag. Iti inkabing, iti Diyos king ka, iti mapasungad na landaw. So kuna ti Diyos, insagana na para king ka, tinaimbag para iti sumarunong. Naimbag na sa luna. Nga ti palagrit na mo kat naimbag na may tinaparamas. Maadaan ka, iti naimbag na pagsapulan. Kat maadaan ka, tinawadwadbad na may tinaparamas. So maadaan ka, tinaimbag na pamilya. Kat ti palagrit na mo, naragragsak ng itinaparamas. So dahil takapsat, iti ka, iti Diyos ka. Iti sumarunong kat naimbag. So ito mauawanan ka, kat saan na kahit nga sa kwen, nga nalipatan na kanong iti Diyos. Nudi kat isuday ta ti pagilasinan nga adda iti naimbag, iti sumarunong. Dahil ta ti pagilasinan nga adda iti aramidon iti Diyos. Asaan mo pa'y nga nakita iti physical nga mata. Gaputa una ti Diyos, iti sumarunong kat naimbag. So puro naimbag kami adda ni Kristo kada tayo. Datayo kat nagbalin na yun nga nalintag. Kuna ti Diyos naimbag. So idinawanan da iti arak. Dahil dapat pasok iti plano iti Diyos. No saan da nga nawanan, saan da uma ang nakita iti kasayaatan na anak. So plano iti Diyos kakapsat. Dala tayo, kat agpalinaan tayo, iti pagayatan niya ako Diyos, na iti sumarunong kat naimbag. Kuna ti Diyos, saan ka mawanan iti namnaman? Doon iti banbanag, kat maawan kita. Saan ka maupay?
no dagiti banbanag ket maawan kin ka. Kaputa ti Dios insagana na para kin ka, iti naimbag para iti sumaruno. So adda iti naimbag para iti sumaruno. Naimbag nga ragsak, naimbag nga talna, naimbag nga salunat, naimbag nga kinaragsak. So puro naimbag iti insagana iti Dios, iti sumaruno na aldaw tayo kakabsat. So tinaimbag ket awan pinapalakas. Saan mo pa'y nga nakita ti physical na matang, iti kay imbagan iti biyag mo. Diyan kadaktalan nga batli, saan mo pa'y nga nakita ti physical na matang. So di kanito ay nalang ni Apo Isus iti biyag mo, ti sumaruno kat naiimbag. So tinaiimbag kat adda, iti mapasuman. Amen? Makikita yun iti naiimbag ni Apo Isus iti biyag yun. Umiimbag di ka din. Manipod iti nagserbi ka kini Apo Diyos. Manipod iti nawat mo ni Apo Isus iti biyag mo, umiimbag. Nga mibagakin ka, kapos ta inimbag iti biyag mo, kat isarden mo, kat palubusan ni Kristo nga pumano iti biyag mo. Kuna di Biblia, kaslasok, inot nga makitang dagiti bendisyon nga pumanaw kin ka. Kat agbanag nga mapukaw amin at daking ka. Ngayon nagsubli ka manan, kini Apo Diyos. Agsubli manan, kat ngayon imbag manan, di sumarunong anda mo. Ngayon tinapatag didi ka kapsa. Adda kumaking ka, nga kanangin ni Kristo, kat anytime umay ni Jesus Christ, uray may ibiyag kayo sa tayo mo, kaslasok kit kita mitong damdama awanan. Nasaya at makasubli ka pa lang kini Apo, nung ay man ka makasubli, nung ay umayon iti Apo. So awanan iti rason nga sanod tayo pa lang, iti mapunang nga pamati. Ibagbagat lang na ito yung may papatin ikinimbag lang, iti physical na mata, gamada ka na tayo iti panakaisarakan, ikinimbag at iti espiritu tayo, ibulusan niya Apo Diyos amin, ngayon po natin Diyos, iti physical na mata, saan mo pa'y nga nakita, iti kay imbagan, iti napalabas nga aldaw mo. So insagana ti Diyos, tinaiimbag para king ka, iti sumarunong. So makayat niya Apo Diyos, nga saan ka kumanga maupay, itong nagiti banbanag kat naawan king ka, gaputa ti Diyos, insagana na para king ka, iti naiimbag para iti sumarunong. Amen? Naiimbag, nga naiimbag, nasayaak, nga sumaysayaak, iti insagana ni Apo Diyos para kada tayo. Nulinubo na kalita nga tao, anyaman tinapasama-sama ng may parban ko na ti Diyos, naiimbag, iti sumarunong kasama ti Diyos. So, no bindisyonan ka tata. Di ba na ito, mo tayo ni bindisyon. Kung hanap pa ilang ako tata, di ba na isang matang di ba isang tumutulong in church, kung rin mo hanap ako tata, kaan ka kapsa. Kaya iti Diyos ko pagtalin na dam ni Kristo. At nagamin di ba isang agikitik. Ididuduwa pa lang iti-itik na, kararag kina Apo Diyos. Ako pa, dumot na tayo iti-itik ko, tali siya, kalamot na natin, awan pa di may. Itutulong naman na natin iti church. Taknumot ako mamad, kung masensuang matkat, mabalin ang aramidan na rin ibang naging kaya kung hindi biyak ko. So kata, kaput addaking kuala ni Kristo, iti kariti Diyos umimbag, so umimbag, so manay na yun, iti taragan na, kaput natin Diyos, aming naramidan ti imam, aming napapanagin sa kam, aming bindisyonan, kaput asikat at nalintag na tao, addaking ka ni Kristo, addan iti bindisyon na gaya ayos kita, so addaking kuala, faithful, iso na, addan iso na, agday daya, hanalan nga nasapa ko kumay, patpadayawan na ni Apo, dimtang na gitaral daw, tawan nga naglawas, ingana nga iso na, in masenso, in madu-adu iti tigna, in madu-adu iti tawar na, ijay mo nga pulos at mo nga pan makigimungan. Takapay ngayon ko na jay, adi ko ni Apo. Problema gamin nun na niya, ipangyapanak kadagito yung ibig ko. Problema ko na niya, ipangipastura kadagito. So nagijay nga blessing, isukit iti nagbalin nga rason na, nga saanin nga makipagdayaw kini Apo Diyos. Kaya ingganat isa marunong aldaw, nagtulid ka aldaw, biglang nga nabrok, biglang nga napukaw amin nga dati pa. Kaputa di kabusok yung panubos na asumro iti panubos. Una ka nagitihan pito, ka nagitihan panaban, nagit kita, nagbibuyan, nanipod lang iti panag-ministro, sa nga pulo nga tawin ko, nag-ministro, iti kastoy, nasurugan, nagitihan people nga nagkarbak, iti nga mabasit, nag-faithful da, pagkakamba, misuda, nag-iskwila da, nag-adal da, nagitaduma, adapay kontraktor, nag-faithful da, iti nga sumurot kanyaman, iti papanang, pag-biblista diyan, nga medyo adaan na magkanan, hindi na humudan, kaya dan kini Apo Diyos, impayin ni Apo Diyos, kapag yung pintas, hindi diyan, adaan na iti trabaho, awan na magtan ka, nagiti pag-imungan, adaan magtan iti sarili ka prinsipyo, napukaw na magtan. Iso nga, haan ka, aganad na yung kakapsa, aganad na yun. Young people, encourage ko itong gamay sa kada kayo. Lukas ano kung mati kinapingat yung tatang. Maka-eskwila kayo, nagkakararag kayo kini Apo Diyos, nga palaingan na kayo na Apo Diyos, makagraduar kayo, maadaan kayo tinapintas ng trabaho, nung nagulpod yun ito, lagi ko nyo tikari yung ina Apo Diyos. Tanuhan nyo malagipan, una na hanggang makadalang, ginagpintas ka masakbayan, kapagayatan ni Apo Diyos, inibiyag mo, tinilik at ijay, umapukumpay, hindi ka rawang. So makapsat kin ganyan, i-encourage kayo, itong galbay sa dito, kin manikot, ini sa ini Diyos, kapsat.
nga agtalidad tayo ti pamati, nga ni Apo Diyos ko na nga ibanag na amin nga na imbag itigak Diyos. So saan ka maubay nga dagiti banbanag kat maawan kin ka? Kaputa ti Diyos, insagana natin ang imbag para iti sumarunod. Nga mamuyo naman minsan kakasat, ituloy ko lang na ito eh, kakasat iti adat tayo. Nung minsan, ada di pasama kitibiyang tayo kakasat. Nga nung minsan, ito maawanan ka, iti maunang dagiti banbanag kat maawan kin ka. Di dapat yan kayo na gumuntaway mo tini kabusor. Kung na naman iti panunod kin ka, awanan ti namnaman, awanan ti sumayakatan, iti biyag mo, awanan ti masakbayan. Ito na makawanan ka, iti mauna nga kinabigsa, mas lalo mat nga kumaksot ka. Ito na makawanan ka, iti oras mo padaway, mas lalo mat nga saan mo nga man pa sa iti kalaw. Ngayon nagibang ko na ti Diyos. Saan ka ang ubay na nagiti banbanag kat maawan din ka? Ti Diyos insagana natin imimbag para din ka. Nga makabay niya ako, mas lalo mat ka kabaliktaran. Ito makawanan na iti pabor, mas lalo mat nga kumapo iti pagsapulak. Ito makawanan na iti kinabigsan, mas lalo mat nga kumaksuta. Sa panunutan mo na. May sa langit irason kakapsat kung abay na makawanan tayo. Gabuta ni Diyos, insagana natin ang ibang para kada tayo. Amen? So diyan langit irason kakapsat kung abay na makawanan ka. Gabuta ni Diyos, insagana na tinawadwadwad para isumarunod. Amen? Praise God, nag-imbag iti pagayatan niya ako Diyos. Sumunod ka dito nga makawanan ka, iti kinabigsa. Expectaran, doble-doble nga bigsa, iti umayikin ka. Noowanan ka, tinamnama. Agtalot niya ako Diyos, ko na ti Diyos. Ito natin ka, i-doble-doble, gano'n naman. Doble-doble nga gundaway, doble-doble nga pabor. Kaya makita, iti sumarunungan ang daw mo, tinay-imbag na may tinaparawas. So, ang talinad ka lang, kapsat kindayang, itinapintas nga ugali. Ako nang, ako Diyos, awan iti makita nga pamuspusan, nga amok nga mga ramid ka ipamuspusan. Awan iti makita nga wagas, nga amok ako Diyos nga mga ramid ka iwagas. Ako Diyos, awan iti makita nga dalan, nga amok nga mga ramid ka itidalan. Amok nga dahito kat pagilasinan, nga ada iti nisang-sang yan, nga ramidang itibiyag ko. Amen? Praise God. Iba ka yung ginagawa Diyos nila. At talaga king ka ako, dikindarak king ka, dahito nakasasahad ko tata, na awan mo tan iti diawan. Amoy napadasak ba't iti awanan iti pa ko na kamay saang na. Hindi ka sa sawa mo bay. Napadasak ka talaga ang awan. Saan nga mahal? Hindi, basta nakawabayin sa ngayon, sabihan nga mo, nakimbag niya ako Diyos. Ijayot lang iti na kami risa, nga ito tuking ka, tuking ka ako. Dintan naging aldaw, iti nga awan na talaga, iti may saan. Masikog pa iti asawa ka. Nagnaakotan, basta nagnaakotan, dyan ka pala. Manipod bigat, awan isang bigat, awan isang aldaw. Hindi krabyan na diay, tanunglatan. Awan tigason, awan ang amin. Hindi bigat lang naaklatan. Pamuno niya dito kumag. Hindi may rumabi, alas 8 tirabi, nakasara ka 40 pesos. Hindi naabutan niya yung pagkakala, pero tinagmalmalan. Gatang ko iti bagas, pinakbot kin asin. Nakagatang mo di dyan. Iso diya iti, ay nyawin ko. Tapos ang sumurod, at birbirok ni sumurod, awan nagsumurod dito yung kaya diyo. Hingga na nga i-remedyo diya, nakapangan iti asa, iti rabi, nakapangan iti bigat. Hingga na dimano iti ang dam, sakto na kabirok ni trabaho, tuloy-tuloy diayan. Tuloy-tuloy diayan, nga blessing, nga glap-lapusanan nga blessingan. So nga, ito mo awanan ka, expectaran, nga iti sumaruno. Kaya pagda, iti glap-lapusanan, tinawanan. Hangkol nga pulos kita padasan nga maawanan, Dagi pa magasan. Aglap-lapusanan na talaga. Dagi pa magasan. Dagi saan nga agtalina. So ano yung balat tayo, tibiyang tayo ni Apo Diyos, at dato'y di kasaya kakasasa. Mga ramat ni Apo Diyos, karagi di tao, nga mabalin na tumulong ka na tayo. Di Diyos ka dingdinggan na, dagi di kararap tayo. Nakikita na iti kasasaat tayo. So makaya iti Diyos, at talat tayo, at dagi di sa una. Expectaran, itininimbang, iti sumama. Praise God. So nag-imbang kakapsat. Mali ko iti na ito. Nga sa uni ako Diyos, adda iti naimtimbag. Hallelujah. Praise God. Ano yung istorya at tayan? Ini Apo Isus. Ini Apo Isus niya. Ini Apo Isus nga nagaramin iti naimbag nga arak. So di arak na inaramin. Ini muna nga ininom na iti tao, but dapas nga arak.
So ini busanda it arak. Una niya ako Isus. Okay ko lang yung istorya. Ini busanda it arak. Ya ije nga kasarana. Una niya ako Isus nga ununda dagiti burunay iti danong. Dahil kakabsag kat kaslang awan iti kaiskiskan na. Iti kasapulan dagiti tattao kat arak. Saan na danong? Ngayon no minsan si putam nito'y iti Diyos kat ibagana nga ramidam iti bay sa mabalag nga saan mo nga maawatan, saan mo nga amu no away. So ti Diyos insagana na para kinka iti naiimbag, para iti sumarunod. Ngayon, nakadepende no kasano ba nga agtulong. No kasano nga aramidam iti pagayatan niya ako Diyos niya. So at dati naiimbag, para iti sumarunod, ngayon nakadepende no kasano tayo nga agtulong. So pagayatan niya ang Diyos at dati na yung imbang para hindi sumarunod tayo. Ngayon nakadepende, no sa mo. Pagayatan ni Diyos na rating at church tayo at dumakan. Pagayatan ni Diyos na maadlan tayo, didapon na simbahan. Ngayon nakadepende, no kasano hindi pa nagtulog tayo. Kung natin Diyos kasapulan magmaymaysa kayo. Ano saan kayo magmaymaysa? Haan kayo, pulos, nagbaligi. Saan nga may parangarang iti pagayatan ka na kayo. Kaya kung nagmaymaysa kayo, kuna na, ibilin ko ti bendisyon na agayos iti biyagyo ket magunpudyo ket arigagay iti puso yo. Di ba kaya tayo tumakalating at church tayo? Amen. Datayo dito, nagad adu tayo. Nagad adu tayo dito more than 3 tayo di magbagay iti apo duwa o talo nagad adu tayo dito. No, may sa tayo. Ekspektaran tayo. Magunpud tayo. Ti Dios insagana na tinikimbag para ti sumarunod. Gunpudon tayo diyan. May sa kayo. Uri tayo din sagana iti Dios tinikimbag para ti sumarunod. No saan tayo may sa? No, kanya-kanya tayo, awan, hindi mo magunod diyan. Isunga, in-encourage ko ditong galmay sa kausap. Kasapulan may dito'y iti agbak-ak kadagiti kanta. Kasapulan dagiti babakat nga agkanta. Ag-present kayo. Kasapulan dagiti ang people na ganado, dagiti kasapulan iti dating na church. Prayer meeting na kadado dagiti kasapulan dito. No, agmay-may sa atin po na ti Diyos. May parangarang, dyan ay imbag para iti sumarunod. Kat no, dito'y church, kat agayos iti blessing, ure sikap, iti ruwapyag mo. Ngayon ibiyag mo, dati ka church, nga pakiyan anibang, paki nakaipasatam, nga intag iti Diyos nga ministry ibiyag mo, kat saan nga lumago? Kas jayman, nga lumago. Kas jayman ka sa sumursurot mo lang, kat i-blessing, mangrugi, iti dito'y nga ministry, iti ako. Diya pangaramatan ni ako Diyos kita. Hango ko na nga umasenso ka dito'y, no dito'y lang ipakainibang nakataas ng church, nga haan nga lumaglago. Kahit na nga sa awan ti unity, awan ti panagmaymaysa. Ti tao nga saan nga makipasat, iti ministry ti ako, han nga makimaysa, iti ministry ti ako, awan ti blessing, iti dayta nga ako, iti dayta nga tao. Dayta nga tao nga saan na, kaya ti pasat, iti biyag na iti ministry, kuna na, awan ti blessing. Ngam dayta nga tao, iti pasat na, ti biyag na iti ministry ti ako, ti blessing iti ako, kat sumursurot. Sumunod ba hindi lang, ti kaya may tulong, iti dayta nga ministry, aramatan dayta. Blessing ni ako Diyos kita. Ngayon ko na ti Diyos na wadwadwad iti sumarno. Saan nga ang kalingarad nga kasjay? Sumaya at sumaya. Claim tayo. Iti sa uli ako. Pagayatan niya ako Diyos. Kasla ka nagiti apostol. Amoy iti napasama ka nagiti apostol. Iti namati. Insuro iti Diyos ka na pada. Nga, agrugi tayo dito church. Inya tinarami nagiti adalan. Nagiti apostol. Inamo dapat iti sa lipuada. Intagda. Para lang iti bako ng ministry. Apa yung handaman ka na bangkrak? Apa yung handaman ka na lugi? When at the multiplication na bendisyon na awatan dati sa uwi ni Diyos. Iti naimbag ka na dati sumarunod, ngayon nakadepende no kasano ka nga turnog iti sa uwi ni Diyos. No itid mo, the blessing ito iti Diyos kinka, itid mo ko na ti Diyos multiplication nga blessing iti agay-ayos kinka. Apay kami, the kwartang na dihay, mapablessa na nating microphone. Kapsat, 7,200. Dua microphone. Ginatang nagigit na kakabalman, may good study mo, dinawatan na rin ito. Kaya hindi ibagugap ka na kayo. So nga agururayo, the blessing. So mas tamang ka na tayo sa Antewag Pauni, na tayo pa iti Mother Church, na tayo kapsat sa Antewag Pauni, at ang ibindisyon, hindi Diyos. Saan po ako na ibagbagpagtag, madagsin na ka na kayo. So nga ni Apostol Pablo, kadagin saan nga din, magkalit, matihan na ngayon, suro na ito yan. Kami na itong galing suro na Apostol Pablo, anyang inmayang, basta kami madagdagsin na noon, tanda nga nawatan. Ngayon lumawatan na ito blessing kinka ito. Bindisyon na agay ayos, itibiyag kayo. So, itinaimimbag ka agad sumarunod. Nga nakadepende, no kasano ka magtulnog. Agad ibindisyon na agay ayos, kinka nakadepende, no kasano magtulnog kami sa uwi Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verse 10, kung na no itid mo at multiply, ibindisyon, itibiyag mo. So,
So nakadepende no kasano ka nga tulog. So di sa lutsud ta. Aramidam kadi no anya imbaga iti Dios nga aramidam. Aramidam kadi iti imbag iti dayta tao nga nagaramid kin ka iti mati. Dahil dapat sana may pagdan. Dapat tinaramid na kita. Ngayon, nung masulisog ka, nagibalas, di tamot din na saan mo nga magulul. Diyan nagpintas ng masakbayan mo sa gana ng Apo Diyos. When nagpaiso, naglaka iti agibalas, naglaka iti masuron, kinagibalas na niya, tinaramid na kita. Ngayon po natin Diyos, anak, saan mo nga aramid na at talan ka kanya, kontrol po ti amin na bana. So kung natin Diyos, aramidan lang no anya itinbagat na aramidan. Gapo tayo sa ganak para kinka, tiniimbag para ti sumarunong. Kunan, di ba isang apostol, kina Apo Isus, mamin ano ay nga pakawalan ni kabsat ko. Kaya kunan ni Apo Isus, mamin pito. Kaya pito pulo. So 70 times 70. So 70 times 70, di 490. Iti may isang aldaw niya. Iti may isang aldaw, mamin 490 nga pakawalan diyan nagaramid kin ka. Iti mali, di ay ipakayatan ni Diyos. So nung kaya maaramidan di diyan kapakayatan ni Diyos, iti sumarunong aldaw. Kaya tayo iba, iti biyan mo. Nung panggammat iti material nga banag, no kaya maramidan ka na na 2 Corinthians chapter 9 verse 10, iti new covenant, multiplication, multiplication, iti biyan mo. So nakakitindog iti listahan, iti utang mo basta saan ka nga makabayad, iti bendisyon na dating ka, mas pasantag mula, ay jay, itulbog ti bendisyon, nga gay ayos na bendisyon. Nga panita, aramidan na iti ko natin ako, padasan na ko natin Diyos. No siyak-jak lukatan, nagiti bendisyon, gawan ti lugar ng makanahon. Ang laplapusan ng bendisyon. So anya garo iti tulbog, iti bendisyon, iti material na banag. Ito yun. No aramidan iti magadi Diyos. No kaya kumadamadan ka tinatawag na mapanot, nga ragsak na biyag. Nasaya nga rin na ang kanayon, aramidan iti magadi Diyos. Ayatan, iti padang na tao, uray pa iti kin katimati. Kakanayon ka ang kaligi. Pasan mo kaya abakan tidakas, abakan namin tidakas, iti nagpa. So nadaman kin ka iti burang pa lang iti padang na tao tatak. Ang panunutan pa lang no kasano isuna nga balsan, no kasano isuna nga itangad mo. Tata, panunutan pa iwak simon, dayta. Ti Diyos insagana na, iti naikimbag para tingka, pakakis marunong. Ngam nakadepende no kasano aramidan, iti pagayakan ti Diyos. Ngam dating ka ni Kristo, kaya maramidan, iti pagayakan ni Apo Diyos. Dahito iti kung kuna iti Biblia nga ti pamati, kung buy-buyugan iti aramid. Kapag ka namati ka, dating ka ni Kristo. Namati ka, dating ka ni Kristo. At dapat tingkat tinaimbag na aramid. So diyan, magpataon tingka, itinaimbag na aramid. Ito na madakanyak ni Kristo. Nalintagap na tao. Kaya Apo Diyos na ramidan. Amin. Dahil ito yung yes na po. Amen? So dahil lang ikiwagas kakapsap. Nga kaya tayo na ramidan itipagayatan ni Apo Diyos. Dupanggap iti dahil ito yung panagmaymay sa Apo Diyos. Kaya ti makipagmaymay sa. Kaya itan itibiyag ko. Nagay kakadwa, hindi napalabas na inibatan ka ti trabaho da. Oray na mawanan iti silduan da. Basta napukawan da. Dapat iti may isang estudyante nga kasakulan na nga talaga iti alawanas na, wala talaga di pag-alawanas na anya nga dating magpagayatan ni Apo Diyos kat ninangagat po dating nga at dati maaramid tata, agaramid dito simbata tayo so umumayak lang tata ngayon, kita buy-buya itibiyag day nga tao kat nag-ibang maramid na pala dating ako ng artist mo ni, nagkanta hindi kinimimbag ni Apo Diyos so at dahil iti blessing na agay ayos itibiyag tayo matala nga pa nun, nasaya na rin na kaya naragsak nga biyag so ito tayo lang kinapo itibiyag tayo aramidan tayo lang nun yatin baga iti Diyos itibiyag tayo kahit Diyos insagana na itinaimbag para iti sumaruno so tinaimbag ka na dati sumaruno ngam nakadepende lukas ano aramidan iti pagayatan ni Apo Diyos so ang kalinad ka lang na mga aramid doon niya iti pagayatan iti Diyos pero Apo Diyos kung po ang kaya nga aramidan dito iti bukod ko sika Apo iti pangitan mo iti amin so kaya aramidan na dito ikaputa sika Apo Diyos haanan nga nigi dyan sika Apo Diyos itinangitang Apo namin itibiyag so tinaimbag ka dati sumaruno at dati istorya ka sa iti libro iti 1 King chapter 17 at dati may isa dito yung babae nga balo isunakin iti anak na kalalaki iti kadwa na ranganan nga agbibiyag duduwa na ranganan nga agbibiyag so agbibiyag da agkaramayat ngam idiin may ititikak awan nga pulos iti tudo dagiti mula dapat na laylay dagiti pagsapulan dapat na awan ket nagbanag na awan namin ket idi sagsagana na dahito nga balo iti kananda nga gina dahito ket baudi nga kanandan ket kapasan na nga mataydan bayat ni sagsagana dahito nga babae nga balo kag pinpilot isuna iti routing
At pero ti sungrod ang pagsungrod na iti maudi nga kanundan nga ginapagkapasan na makita. Ni Prophet Elijah adang dakiwas iti kabagiran nakita na. Dati nga babae nga balo, kat inmasidad, dati nga Elijah. Kat ijay nga tiyempo, panawanan iti bisin, awanan ti makan, gapot awanan ti tulog, tingkab, iti intiro nga lubong, kat awanan awanan nga pulos iti makan. Kat nasarakan ni Elijah, dati nga balo nga babae, kat pinpilot iti ruti nga pagsumrud na, iti maudi nga kanandan nga ginamit, kapasad nga mataydan. Kat iti masidad, dati nga Prophet Elijah, kunan na, iti dati nga balo nga babae. Madam, pero niwat na, kabis-bisin ako, pamaasin man, ay kandak, iti kandak. Amo iti kunan na dati nga babae nga balo. Adaan, tilang adaan niya akong nagbasit nga arena, kin nagbasit nga mantika. Eksakto lang dahito yan, nga para kanya, kin iti para ti anak ko. Kakapasan na ano kanan mi dito, umaray kami. Wala ni Prophet Elijah, ma'am pang-asin, permi nga kabis-bisin na kon. Mabalin iya rami dandak, iti kanak, pakanan na kumangungunatan, matay na kon iti bisin. Mabalin, mas lang nga makasarili niya, mas lang nga makasarili. Mabalin na iti kabusol, isaksak na iti panunod, dati nga babae ka balo, niya, kita mo ng garutan, nagkakami nga agina, matay kami iti bisin, tatakay mo, sigapay lang tutunan ka, kaya nga ba gamaan ka kapsat. Handa ngayon parubos ka sumrag, iti panunod na diay, katakti ka iti kabusol, mulot si Kuran iti Diablo. Nudikit nagtalinaw iti pamati na iti nga babae, nagtalinaw iti panagtalot na iti nga Apo Diyos. Katanya tinaramid na, pinakan na ko muna, dahil nga mga propeta. Pinakan na muna, dahil nga tao iti Diyos, dahil nga dibon iti Diyos. So kaputa pinakan na iti nga tao, kunay iti Biblia, iti second, ay 1 Kings, chapter 17. Kuna na ito ay 17 verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. So there will always be plenty of flour and oil in your cabinets until the time the Lord sends rain and the flour in the crops begin to produce again. So maadaan manan iti bunga dagiti iti makuna nga mula kuna ni Dios adalat ta iti arena adalat ta iti mantika iti kusina saan nga nawawanan apay gamin nagtalinaw isuna iti pamati inaramid na awanan para kumakanyada ngam kaputat nagtulnog isuna iti tao iti Dios binakan na mo muna nagkunana agdalat ta kuna iti Dios indi klara iti Dios nga agdalat ta iti aglaplapusanan na arena kin mantika iti kusina na ingana nga iti Dios ket intendag na iti tudo ket dagiti mula agbiag damanen. So nagapuda iti nga balo nga babae manipod iti awanan ingana iti aglaplapusanan. So naawanan ka agsagana ka iti aglaplapusanan. Saan nga talinaed iti makuna nga awanan ka. So dayta manipod iti dayta kabsat nga kanawen agpapan iti mapasungan iti aldaw-aldaw linawas-lawas binulan-bulan tinawon-tawen inggana iti talukot kagidwa nga tawen na awan iti tudo talauna iti mapuna nga tikag anya tinapasama iti arena iti mantika ket saan nga naibus iti pamagasan na duwa nga tawonan iti napalabas nga tikag deta adalat ta iti kanenda aglaplapusanan dalat ta iti taraon uray no panawon iti mapuna nga tikag. So kabsat ken ganyan kuna di Dios intun dagiti banbanag ket maawan ken ka saan nga makubay di Dios insagana na iti naimbag para ti sumarno. So intun dagiti banbanag ket maawan ken ka agsagana ka iti nawad-wadwad ket paumay iti makuna nga tinawad-wadwad. Amen. So adda iti nawad-wadwad iti sumarno. Apay gamin nga kayat iti Dios nga maamuan dito gamin saan nga kayat iti Dios nga natin apay ngay nga kastuyang magtatan apay ngay nga hanap magtatan makapabante apay ngay nga raramidan mo kami ti kabala apay ngay lumlumot iti bagik nga trabaho apay nga hanap magtatan o masenso ngamin kuna ti Dios ekspektaran no kastati ka sa saan mo tata ekspektaran na dati na wadwadwad iti sumarno no mauwanan ka iti nabigsa mabalin nga permi nga nakakapsot ka kuna ti Dios ekspektaran umaykin ka iti nawad-wadwad nga kinabigsa maadaan ka iti kinabigsa nga saan tayo nga nakita dahil physical nga matang. So diyan nakita iti physical nga matang saan na kayo nakita iti kadaktalan nga bandigi iti napalabas nga tawdaw.
tinaimbag kat adda iti sumaruno. Ket no pagtalinagan tayo ni Kristo, iti biyag tayo, adda iti tinaimbag, iti sumaruno, nga biyag tayo. So, mabalin na mauwanan ka tata, di mausap, mauwanan ka, di pakasapsak mo lang, nga magsagana ka, nawad-wad-wad nga pabor at paumay. Dahil dati ka rin di Diyos, kapsa. Hagkong ako na, nung mauwanan ka tata, di mausap, kanya di awan kay katata, panunodang na niya di awan kay katata. Di ba isa nga, uri kay pinanawan na kay di nalanak mo, ni ako Diyos, anda ka nga pinanawan. Noon niya man itinaawan king ka, unay di Diyos, nawad-wad-wad, pabor, kat nawad-wad-wad, ag sagana ka tinawad-wad-wad nga bendisyon, paumay, nawad-wad-wad nga gundaway kat paumay. So nagan-anon nga gundaway, hanu-amon ka digit kanuan, nung nagpakawan ng katibado, ekspektaran, diya parador mo, hamuntong ka muna niya di pilyang mo pagbado, di ginaan ng katibado. Nung makuha ng katigundaway, awan iti opportunity di biyag mo, ekspektaran, nawad-wad-wad nga gundaway. Ado mo gundaway, nang kahit ko sa agpili ka di may sa kakayat mo. So agpili ka. Nagkano daw ito dito, pili-pili ka ito, agpili ka na tanong niya di kayat mo. As dyan, hindi magbagali di Diyos. Sumarunong. Kaya kung may kita na kita nag-imbag, ekspektaran, tinaimbag. Ingana nga talinag ka ni Kristo Jesus, ekspektaran nga naimbag, di sumarunong. Saan niya pa yung naroon tirason? Sino di mayan ka pumanaw ni Kristo? Awan? Kailanganin ko yun sa akin. Kuna ni Apo Jesus ka naging disipulo na ni, pinanawan na naging itong taon. Mga kasama ni Apo Jesus, anya, dito nga mga kasama. Amot nga, magsusurot sa tikong kuna na, amot maawatin din. Pagkamitan, bumabanaw na. Naging itong tao. Tagbirmirok naging itong tao niya. Diyan ko man kinasirin, diyan ko man adating maleson, diyan ko man adating makwa. Ngayon di kasama ni Apo Jesus, di man nakaisalaman. Kapag kasala tayo, isulat lang mo tinay-isulat na para kaisalaman, hindi. Kagkuna ni Apo Jesus ka naging disipulo, na kayo may panawan na magkani, ngam ko na naging disipulo. Kanya pa'y kumaapot ipapananmi, sila titalan, itikurno, tinitibya. So, pumanaw tayo may lang kaningin ni Apo Jesus. Medyo agalanganin kayo na talaga. Awan din natrasan, amen? Yes. So, awan din natrasan. Hantay mo matrasan. At nabiruan tayo ni Tidalan, ni Kurnukin, ni Tibiyag, ni Jesus Christ. Kumpleto ni Tibiyag tayo. Sumayaat na sumayaat, ni Tibiyag tayo. Nung minsan kas lang ang kabaliktaran, di mas pasamang Tibiyag tayo. Yung kahit ni Diyos pagtalinan dito pamati, sumayaat na sumayaat, ni Tibiyag tayo. So ito nagitiman banag at maawan kin ka. Saan ka pa mga maupay? Kapot at Diyos insagana na, itinaimbag para kin ka, para iti sumaruno. So agda tinaimbag para iti sumaruno. Amen? Kaya marami doon tayo ito mamati at inideklara ni Kristo Jesus na dahil ka, pagkakudin na, itinito, itiyag mo, kaya pagbalin ka, kasi niya parsuan iti Diyos kin ka, nga pagbalin ka. Kat makulunod nyo natin ko na yung manitiinin. Praise ka, nawaya